Bia Kamal ka Nur Online TV channel normal weke ya to kon kler dang road be kon kalat gwasame ler dang road to kel radian message ni jan ke kwishengowa man nyam ban kon gwasame ban roach ke jo mishalat anjo mo lat ke je ka gwase dane ci tabande ngai shawara wiki United State take mishala da wajen take rol mi choto gon winami ban jelin ka jelera ma wuda me menen kono me jen chairman dung wat nyuna payam ka gwit county United State jale madit gat kot wur jen take jom chakula lat ka taye dane yitabande ngai jaroy ke jen jo mishalat netin lajang karo wing ship administrator wa cha tabande ngai cha jagwanyu nena vice president general tabande ngai wajen cheter ke jenung kam jikain community kan wing community ka kwimon gwade dane show ka bintiu chala do ci ral ma cho to lo wa mun tam mon wa mun e mun jane ana mo wa no ngaral en chairman kiram gwena mon gwasame wudume chwale madit gad kodwor ka jomo ja kwen re warga ga mbe nyaka yekel akan nena akana manga ke kwerbone akana tawini tin chalat jirwen ke jangno ikador ken ajanna mene akach she to gor kano bik mun dab kana nang ajanna manga historically belong to the Jikeng community akan jirwen akan kan kana jago bik ban ki United State ko jirwen kun wara jangna ka ko buga te ka United State ketet ka tayedan alo chi mondien ne te konte non ka waka British colonies no kene te konte da ko mun so na ya kan mo an fund and baseless meant to grab other people land no ka jodana chalat ka war gam mi gor gwado me chala do men chalat chi tok Janana and Aguadame, with regard due to the above mentioned subject, the leadership, chief elders, and the people of Wat Nyuna Payam, in the bracket Shiongwal community in Gwit County, United State, write to bring to your attention our response to the report and condemnation letter issued by the leadership of the Ruweng administrative area, accusing His Excellency General Tabande Ngai, Vice President and Chairperson in Infrastructure Cluster, of a political motivated agenda and illegitimate activities during his recent visit to United State, particularly Yuanyang Catholic Church. We wish to categorically reject and condemn in a strong term the false claim made by the Chief Administrator of the Ruweng, Honorable Stefano Wie de Malek. The allegations levied against the Vice President are baseless and confusing the public. So jo michikana gor ka ta dana dong chawarga machagora je no itabande ngai iche na chako kwodan winemi akene me she talk she true akene muna me munda denen gwad mi che chutan ejen chairman na mo jo me jen jo dan che talk ka United State ngai kona gwano United State ko te ten kam no re ka jang entame che talk ko wona karole money lo kan ka mon wore ke gor jango bi mon bi kana kan no bi goro warga bi je kwen mo gorija bi je ka chaja gor ko online so jen jo dana go de nyok ye kel ka ta dana na sha jo me shailat ka je ka tarol ko manana tok ani bi agono bi anywani ko ken ban wo kala radian ka ta dan dong de ko na linga ja che ka men chalari ne ken yam lerame
jawna jen mederande jeling tana tradian ke nyirti dit no la radio rejimi teke nyirti ke til tilaran la nyinga la ka taw wada dana don kenin jegina ja be jinyer ko daji la raja jor everything bakalat no lo benyo to gwan o logoji kayo mishiran mishaben jekeji je benen ke je ben keji no beje duot la duot nyod do samara nyod jen go nog jerodun nyod jen go de yanakel nyod jen go kene de letkel teleriek meta kamdun lo bede dial baka jagat jata go ka kor jen de kudu gwada dana che jen kudu wede gwada na wetin an gwada mo banyo go lo ko la de jor na mo wa jen siang human being so ko jen siang human being na mo katana tikene dial no bran biu la jor ki biu kwet no gor no mo gambe ke ji shi goro en go te ne kokien de ka mo gwa de kan ji wana mo jega shi mo gwa ramdu di duot ka gwanteru waram mo ram je jaram jeng ne jen ka jen gwanter so gore jeno kon warbana gwantaran bana de ngach jitaran la kan kon guje la misya jigaran bran be jido dot no de jila to go to de lo da tet ke ka kore yo mi je jien ba wusham ni jiman jek na me one example wona la kon dola dol kanede chal ke murleni bna rajano bi malba ben bi kenanok jendien ko noit na rodian ka gad kan ngonje ka gad so jen akan tane enten kon shal ke tele radian te ke nyir yo mi ben te ka buga do buka jamara yo mi chige jen yo gwada cha gwiten buga te balbal bukan ko lat so me jen danan de yen ling anu kwa nywane ko ken ban yo je mudien bye bye